Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ha kalak singi ublay jong katayo kan real trek unok pra arajar arpuai. U MLA ka Nongthymmai Konstitwensi u badang syupni so shen bat ka All India Trinamool Congress u ba Charles Pengrove u lalumia barok kinong kersyan jong u ha ka jingelang jong ka Aitc ka beralong ha wendemia umpling. Ha kini ka jingelang Presiden jong Nongthymmai Block Congress Committee u ba bawan kriem u la peniak je ka jingelang bat u la pentip ru ha ka jingelang ba barok Nongkitkam jong ka Nongthymmai Block Congress Committee ki Nongkitkam jong ka Youth Congress bat ki Nongkitkam jong ka Mahila Congress kila kelalut syaka All India Trinamool Congress bat ki beriu ki dai ki ju hi hendrai ka syukula tang ka kerteng na ka Congress syaka Aitc ha kini ki jingelang ki Nongkitkam jong ba Charles ki la pensngau ba u ba Charles shim la let lendet haba upet na ka seng Congress hendrai ula panjing betchwa na ki Nongkitkam bat ka jingle yeso jong u syaka TMC kadai karai jong ki Nongkitkam na ka jingelang ka belalong hading pesok u MDC ka Kongres na Ramrai Konstitwensi ba bajak penggerup ru ula don lang hagini jingelang bat ula ong basyan un sapeni so no eladi syaka seng Aitc ala don bat ka Kongres na du badang long kena along tang long samsya bat long lum pela suki ngasayo ans dinjem vote for Batoni hang tu layo ban Shnamai laya Shnamai lai penjok ya Batoni layo Nongkitkam bat suki haba boarding baca yo Nongkitkam. I'm emotionally attached to the Congress party. In the circumstances kam syak ingi bahkan don chu bat ka Congress If we still remain with the Congress, I'm afraid we might lose the ticket in 2023. You see the circumstances? Kaega baja, shipang kami kasana hamsaya, itai banjeng na Nongthymmai, ladang yung dolphin na Nongthymmai, nila bandu tiket ru. Kungta naman gimkuha panginlen cepat ba agak lepat ke pakadu na ganu kaseng kungta ngilami lepa lalong ibalap pengkeren. We have no issue with the Congress party but kumu president barim jong Nongthymmai Block Congress Committee kule shipun Congress party bakil ai ka jingikai yagi bangilong tu ni dai na party we all know the Congress is a sunken ship and it is going to sink like a Titanic one day. Itahi bangakwa bangkinshan. That space and opportunity in so many occasions in various platforms that he has taught me to lead other people as well. Sir, I wish you all the best for your new endeavor in the AITMC. May this party grow because as we know, TMC is a secular party. And TMC, as you know, it represents temple, mosque, church. That means it respects all religion. And that's why I feel that the people of Meghalaya will also accept Trinamool Congress in the days to come. And as we see out here, all the well-wishers and supporters from the Nongthymmai Konstitwensi have come here today in this wonderful program, and looking at this support, I feel that this is the beginning of the TMC in Meghalaya, and yes, we will surely be able to form the government in 2023. And I have I want to wish all the best, sir, for being chosen as the party president of the All India Trinamool Congress. Yes, I would like to reveal to you all, because in the Congress party, I've been there, and when these in charge from the Congress party, they come to Meghalaya, the in charge of the party, they come and they seek our views from the MDCs, the MLAs. They seek our views that who should be the next party president. And as a legislator, I'm one of the youngest legislators in the state, but I feel that
During that time also, we have given in writing that we supported Sir Charles Pongrob because we see in him that he's a very balanced person. He's not biased. He doesn't see a person, whether he has this much or he has that much, but he sees a person, he sees the qualities of a good leader. That is why I wish Sir all the best and may he do well in the days and months to come. And may God bless you always and give you good health in the days to come. Larangi Treikam mentakanti, larangi penjob Kambon, kumbala seorang kagak penjob Kambon ye ba Charles kasihan keban, mangiru nang ne keban ye wei, bagin penjob Kambon hau arho arulai, nang ba nang la Treikam ha, ya kane konstituensi, omdei mentatang konstituensi, henrei ila longru, ukba Jong gajat negeri Jongi, walai syamti. Kum Presiden Jong for All India Treikam Congress Iban Yalam Yaka Jilla Kajongi Idon Kiparlok Jonga Hakabang Pensnoto Ngaya Kren Baki Bat Loong Bangila Rung Syakali Kaseng Idon Hibong Kaseng Bangali Parlok Bayi Ngaong Tumnui Ki Nakwa Bapi Nyong Lang Kumaong Mga Lada Ka Aitc Kadei Kaseng Bangali Hatu ka Kongres kadai ka seng jonglo, ka BJP kadai ka seng jonglo, kamdai ka seng behat, lara biong ka MPP kadai ka seng jonglo, kamdai bela seng nengi, seng nagaro nanti, lara pikiran bagi nelet, siapa seng jongi, kadno tuli seng nanti dari kasih jongi ini, ka UDP ka HSPDP ka PDL bat way na kiriu ramba upajuya don ringkat mana hari seng balang iba aden basaimon iong bangan pentuli yang seng dulu ngai isna sakawai parti penpat susu nulo la si bania pedia tuli bat dei kini ginongrem ki bangi na ka blok ha ka bai ba bawang ila khot patako ni na bania kran bat ha to ka singi hantai hari paso Bangila rai, dakan jingrai rangba, dakan jingi jengai, bangi hikum kablok baru kawai, ngin ia let, ban ngin syaru, yai nong mikmat padan burong jongi iba Charles Pongrob, ban penyeso ban ke Aitc, ban iba Charles ida ong dakan ting kemapurong, shua baiknya let Jong cuai, ila let banyak undung yang presiden bang bawan banyak keren. Bat iong ruhanga, bat lara kablok kamsha nganumle. Kum kata namun siap penumyo nangnu bau nong nikmat unpan bor na kablok. I dan box bor mangiyo ublay nang kerkui haka jingya lenti kejongi. Ban pentulun ya kakam jong maseng haka jela oroway. Bat hamdam, ban pet, ban jongo yagi, bat long kupa jongi. Jong dan Nongthymmai Kum Presiden ke Yud Nakapuar sa kapuar Iju Shong Nakaisi Bani Selok Bat Bani Thir Yamir Halor Kakam Jong Konstitusi Kamtam Jong Samla Lakat ni Senang Bangidon Kum di Samla Senang Jumlah Iset Yoi Iyu Yosmo Haki social media Na haki print nani elektronik media Bat Nakalian jungi Isamlang Iyu Bukha Man kapuar kemusian Ba Yii Kum Nong Ikmat Ubala Islam Uladon Haka parti Kongres Isidon kemensiam mensusi dan iba kiwai para Nongkitkam kibadan kongres kiju keren bat kiju support kiju agi kerjaan ini bain long tahun mengilang bahmat tu tangba kibor bahlor dan pasang kongres kimailat ini kum disama ini ya perhat isi ong ba nakaliang jumi samna
kanusin iong bangin isom yelet ikren iba ba imino na kongres samar kung isamna penteng iso ba kajing kalong kajing siya insot namar kumunong yalam ba babun di balajiet i babun di lapai kemat si banyalam di kejelah di kidon di bakamalor banyi i kim aila te anda ila idon kita kajing jalan bat anda ila yoswo bat anda ila idon lang kajing ya selok bat yesong lang ba inmi na kongres ni kong siya na kanyang gayud joga Nongthymmai konstitusi iberpau kejikan ke crowd nomor itip ba kung MLA jungi lana umi ban perkhat na kamta kaimlang kasalang amdai tangi ke Nongthymmai konstitusi ndai ku kejela ba kawai ban perkhat na kamta kejela ba kejo kamselor ni nakalian kayut ni dah beriang kejing soha bat ida berpau ba ini dot bagi hasendak ini te nakalian jungi kayut hot itip ba parti Nongthymmai kamtam kan Jong ke Central Party kebawan Nongthymmai kita lembah kejing wanyalam di ameli jungi kan kam sitom yangi kamtam ki Nongkitkam ban pensotu lani ban penterun di kikam henrai ngait siam ba lembah kejing yemel jinggut kejing etel jinggut ginyo ban nang penroi susu ya kanika parti ke ba ya meli nasim yang jingit kili menra ke Meghalaya ngait siam ba bun kinong susulong iya isi kiong ba kapati Nongthymmai kan sitom henrai ladang ilatian kata di Central Party lani Regional Party bilang sumi ngait siam ba ka TMC lu kanyo yang tak burung kanyo yang tak jujur kani kejelas ini te kumba piuri ba kumba pilatip ba wemeli jungi udai presiden Jong All India Trinamool Congress ngait siam ba nakaliang juga Nongthymmai konstitusi in hapeni yakikam bari kejing tres tom hakili kisisnam menta kibadan kenamba o araja apulai ginyo berpeni sekecelah di borok kawai ba idon namta kata kejingkit liru namta kecelah hadir namta kami yosmo bayom bagi om yang Ngiam kita ni Nongthymmai ilmu tiket. Dan leso orang di om ilmu ngiam suatu ni Nongthymmai. Ihakam leso mau kena. Hatur lada iba Nongthymmai ilmu tiket lada di om kan ai suko mau kena. Halas mau merin om ya iba ilmu yo ia tiket tak mau kena. Sei ni. Ngai ai mu sisa baik ini sisa dia pasta ilang mixwa balong pinong yang ini Nongkitkam itu. Bakawai itu kalau kasih senang lagi dia dalam dia datang lagi jiwa ini. Tapi apa lagi dia Nongkitkam juga beriku. Isupuan kalau kawan kejengdan kejengki dia kami nak kejengkuan kejengkuan jungi Nongkitkam kadai kaba iba ilane kati kaman kati kadia kabasbun kejungi kaba ilayabak kumpaswa yang iba kadai dapat lingkong kadai dapat iba insya Allah eno ini kejengdan jungi ambil kadai dapat jengah kejung iba. Saya dah melangkah dia, saya ingin bahagia
sida. Nei kapag general kapasukan ka day nakati naman ka nakati ka yang jong iba shalas. Nangit ka mababa o kibadan hanya namdan iwi ban kadok tiye ban on ba iba ay nam jawab ini. Abang ilai na nalungan mo kapwa ban ilai ang yim jong ini. Kapag enam pun hai ini la ilai kapag ka nalungan mo kecili tendu aman lagi jong kucingnya. Tebat kawai tu apa on ba ini long dia jong iba lo. Balai kami seayo dah kesengit kai kalau badan ketukan ni long dia iba on ni so haji beliau so ban on kamahila. Tapi Allah ini yang Allah dah kesengit kai kalau kita kalau sondan pulang kalau sondan. Dia dah kejengit blok kebuang ni kejongi bawa. Ingat dah kejengit itu mereka lenta kat ni dia dah. Nganyak kawai bantang so sebenarnya dia dengan dia bahawa tu kalau lumsu. Namun kita tanah ini beliau kan la bangka lagi sebab tanah ayat kalau lumsu semua. Dengan dia tinggal ingat kalau dia bahawa kan nong tanah dia sebenarnya dia bahawa kan nong yang hamam hamadan. Nongthymmai Konstitwensi juga Aitc. My non-Khasi speaking friends who have come from all over the constituency, I will be speaking mostly Khasi today, but I will make it a point to visit you all in your respective areas where I can speak to you in either Bengali, Nepali or Hindi, whichever language of your choice. Most of all na slogan shibune bahagi ismi kia lungkat ne kwe agapor kubalingkot President Buram Jongi or Secretary Jonga Aitc Nongthymmai ba tedi kasami take a WhatsApp message invitation la hashki nampoi bukan baru beliau the message supaya kita sinar Minggu kisah kabun bakli yang ya kiwai de ina subutui baginle cakoi kupat ndri bachas de ya ila sa kutingo Kio beliau dikelinga, belum baca. Tapi wala pun lagi. Mengaruh dengan semua orang. Tahu tak? Dari giti jeliu, mingam jeliu. So yo, yang kecil juga. Kebahagiaan mendalam sini yang pada air ini. Kemarin kalau semua pada kamram cuma akan keren. Hakmat Iseng Nongthymmai, Meghalaya, Iseng Ramba, Iseng Samla, Budaya ki Nongkishan ki Beratba, walaupun job ini adalah Jakarta berada berkelebat meminta bidangnya Isa dan lakukan. Hakini kita tiup ada yang ada juga election ke basing semua yang merupakan lawan kejin surhat berkali Pak Iman Gung Idong Nikmat Idan kebentak pakrau wala keren presiden juga yuk bahil Udong Nikmat Udan kebentak pakrau berkit berbah ya ke air shot Jong bubur balang kamtang yang di bat penbet jengan penkintiau yang lawai coba cerita bat nama kita ada ngayu iya keseng kongres keseng baharu mentah ngayu Henry, ketika sen
Kagmanga bagalas dan hapo ka aapusan siya. Pagkilay tumbiang ikakamram kajungi na batay paiba. Totepi sa Congress kami. Kalian kanong ngam kanyayi kamay-may kila truk inong tingli. Apa truk inong tingli? Apa truk inong jingan? Pagpintiwi kalaway Jong in haba lahat kumno pat kinle bali Treikam apa ginoy lang niya piru kumno filbot yung ebili yung Nongthymmai dara piru mo ebili pasot bumlaban yan bumlaban kit bumlaban pek yang kesenang ketawa yang kesana kebaik pun tang kecil kamu batu bilang harus cukup sebentar kesini apa ini sudah jadi mikui langsung berkuih kecil maka dia hal kan sedang berkata dengan WhatsApp messages marpiuki papisania na kedan ketusania upiah na bukan laban Treikam ki bele pade papai session all India Congress kedeng kami kesen hapo kisen badan dari India ini kebaning ko ke berkat dari beduk khusus Irang ini. Let's say board have been to people typically. Henry have a call we can do. You have a chairperson of all India Congress, Mamata Banerjee, Chief Minister of West Bengal. The Ongyani, Hamtamina. Today will train them to do this. Tangilay Kikyo. They will train and minta kayo lang kasalan. Dr. Roy Party sila tuloy. But today we belong to Priu, badan discipline. Ano ito? Naipay mo binyo. Kinong ipan mo lang mo. Habaw kaw, baduk. Kilong kumi, mahila, sensitive. Nongkitkam Malaysia Tuhan apa West Bengal Kihapin poi ditila halu aye kali ka practice ko le apa West Bengal lenong an ni wasap wat temen pension temen ru poi be account le ni aye jo kini skip of heaven dan amin aye Yang ni pin boy be ha tu ba chu bi ta ka de sen ko e ya jo mu priu kam ta tu ku no pa ila au yang ni aga stage of pilaban pidan kam ikirun ikindon kiba bismobit ban kintiw ni kalaway ban one right kalau pa Nongkitkam ditingpin na nga kaban biya sa yung Nongkitkam dan menolong di beliau berada di sisi para nang Kristian lagi mentakas ni ayeng ang ni taga-jog ka jingsno taga-jog ka jingmon train ta jong berhai lidah iberlah berpersyai kibor kibor persyang
bantuin lebih. Yaki rights, yaki rights, yaki hak. Jom kita berdua susun dulu, baik-baik. Hirumbu, dan itu hak itu nanti kan. Bahkan jom sini lagi ni bawa presiden. Dan lebih ailadi lah. Ada panjang ni, mana ini, bahkan ini keseng sedar. Dan kenongren kemasihan, kenongren kuantai, kenongren kuan pitali. Yang hilang bawa nak bertajumpa.